mo yung chi nya no Shikholia ta ame kwa ne sin yu chu ha Ya bang ti kha yin chana chana dukha pya nya darwa mama se ya tha ke pya darwa mame asin la amye chet ti pya gong dare ga chong ti lo la bang dare yin sang ga She
Zaga Napiadi Mana Mapavi Aung Di Jong Aung Mau Ming La Si Nawa Chi Kau Me Ta Da Na Nei Wan Pi Yong Yong Ji Ji Le Mya Pa Vi Do Di Twi A Saya Ma Shi Do Pi Yata Dong Dang Para Dawa Sirna Chi Lu Ram Va Di Lu Na Pao Kong Ni Ba We Nyang Si Piano Pi Do Le Taya Mi Pa Ma Ni Dara Shwen Ji Da Na Pa Ra Mi Saga Tapya Di Ma Na Ma Pa Vi Aung Di Jong Aung Mau Ming La Si Nawa Chi Kau Me Ta Da Na Nei Wan Pi Yong Yong Ji Ji Le Mya Pa Vi Do Di Twi A Saya Ma Shi Do Pi Yata Dong Dang Para Dawa Sirna Chi Lu Ram Va Di Lu Na Pao Kong Ni Ba We Nyang Si Pele Na Su Je Ya Ta Le We Mi Sai Wan Ya Nit Lu Chit Ji Lu Ram Mi Dana Yi Le Ne Ma Kwa Wa Di Se Ba Do Su Ma Chut Ya Ba Di Su Tong Mit Ta Ti Sa So Ti A Pi Ga Ku Mi Sai Wan Du Ni Yat La De Dana Pa Ra Mi Piano Pi Do Le Taya Mi Pa Ma Ni Dara Shwen Ji Da Na Pa Ra Mi Saga Tapya Di Ma Na Ma Pa Vi Aung Di Jong Aung Mau Ming La Si Nawa Chi Kau Me Ta Da Na Nei Wan Pi Yong Yong Ji Ji Le Mya Pa Vi Do Di Twi A Saya Ma Shi Do Pi Yata Dong Dang Para Dawa Sirna Chi Lu Ram Va Di Lu Na Pao Kong Ni Ba We Nyang Si Pele Na Su Je Ya Ta Le We Mi Sai Wan Ya Nit Lu Chit Ji Lu Ram Mi Dana Yi Le Ne Ma Kwa Wa Di Se Ba Do Su Ma Chut Ya Ba Di Su Tong Mit Ta Ti Sa So Ti A Pi Ga Ku Mi Sai Wan Du Ni Myat La De Dana Pa Ra Mi Taung Sajja Wala Ma Hi Ta Da Na La Yong Pyo Dana Mang Do Mi Taung Sajja Wala Ma Hi Ta Da Na La Yong Pyo Dana Mang Do Mi Shwe Mo Mwe Mo Ywa Pyo Ting Tang Kare Chi La La Ma Re Shwen Ji Yan Me Myama Pi
စစ်ကြောင်း ဘယ်ဆောင်လဲသမင်းသားပါဘယ်နေရာတော့ပြိတ္တကအိတ်တယ်လို့ပြိတ္တကညင်းတယ်လို့ကျိုးစားတယ်ရကျိုးစားတယ်မကျိုးစားဘူးအလုံးလုံးတယ်မလုပ်ဘူးဆိုတော့ပြိတ္တတော်မြင်များမျက်မြင်ကိုယ်ရပါပဲခင်ဗျာညတော့လည်းကိုကျော်တဲ့လို့ကျိုးစားခဲ့ပါပြီနာမည်ဖြစ်ရတဲ့အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါပြီနေပြီးဖိုက်ချက်ခါလာဆိုရင်လည်းဒီနေ့ရှောင်းကနေပြီးအလဲပေးလိုက်
လေးတွေတူလေးတွေဖျားလို့တိတ်ပြီးလို့ရှိပါတော့တော်စားလေးများတော်တိတရားတွေပူတော်ရကျောက်ခဏနေစုတော်စောင်းရံဝေတို့တွေအိမ်မောတော်ကြောင့်နာတော်တိဟလားတကယ်တော့မရှုံးမတိမိ